Sangala assalamu alaikum majule nga gulam Muhammad Ladakhi social activist in ding ngai di waited chiches Vincent bo chinzena dana falla ngai donation type chinga start just win in favor of pizza bano makpe minga Muhammad Musa khong kargil ne no gena pasanga social media through khente to diring ngati Ladakh se khamde jaswok welfare society khongi society chokne achele support inanga 20,000 saltio being a social activist being a Ladakhi Kamde Jastok Welfare Society Tsamji volunteers members yo khonsmalange lakpa chingse pura Ladakh se abam sumechune tukje chezeret ina inongati lade khatpo ina inongati chose nimas gebao baki ngati yang su volunteers indo ya tsospa indo suji malabi achelya support chot samana directly ngane po contact choza nai helpline number 969622969571 in baki suji gisi malab ko financially support chosyo do kung pura family members me chonenge tukje chezre drong ata I dongai I financial type ngai tong ban machoin drong ati ko financial support cho shes mazari du baki against nge khamde chatok welfare society lenge tukje chezre you kong first time malab patient je kon support cho saman hoyale ga time ji kangi financial type ngai start to tune in chilmoin kong man tapo contribution yo na ngati Ladakh si patient sangme support na nge duana mulamin kung mala isang takpo mala ngati Ladakh pa garib ghorba patient ji pingna ko financially support chongin zertingi duana mulamin baki samala assalamu alaikum